ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Bharatiya Janata Party lani ke BJP kelajap Kput hak election syagiyang darbar Thawan jangka jela Arunachal Pradesh. Nakin rupau teli konstituensi ke BJP kelajap haduk sapun rungut ke MLA, ke NPP ke Buan Baar kelajap sangut ke MLA, ke NCP Laingun, ke PPA Arngun, ke Kertong Shimet ke Job Laingun, bagi seng Kongres Pan ke Job Tang Marway. Hak ni ke election assembly, Shiphongut ke Kertong ke BJP kelajap lupai ke election, nomor ba omshim ladan bayakun persyayaki. Sikkim 4 kebadan Laipu Adli konstituensi ke Sikkim Kranti Kari Moshak lajab Kput haduk Laipu Wengut ke MLA kat bai kewe ke konstituensi 4 lajab dak ke Sikkim Democratic Front. Kewe pat kiseng pum ke BJP bak kiseng Kongres ke Brut bat kim job tang kewe ke konstituensi ru. Ke election curi darbar Thawan hak ketika jelak lalong hak khandai trik uyayong kat ba ke junyo vote pat lalong hak artrik ujulio.